I pozdrav ljudi, dobrodošli na novi video na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako skinuti HUD za Sampi ili GTA San Andreas bilo šta. Imat ćete link HUD-a u deskripciji videa i kad vam se skine prebacite na desktop i samo ga raspakujte, ovo prebacite, ja već imam prebačeno, evo ga ovdje. I izaberete neki HUD, evo na primjer Nike. Odete na Nike i sve ovo prebacite. Odete kad tamo gdje vam je se instalirao gdje se instalira GTA i samo prebacite. Samo ovo prebacimo ovdje. Eto. I sad ćemo da vidimo da li radi. Vi možete bilo koji HUD, ali ja sam uzeo sad Nike. Otići menjati server. Otići na ovaj. Da vam pokažem da radi. Samo da se ulogujem. Evo već vidite kakve su slove. Evo vidite ovdje. Evo kakvi su brojevi, slova. Evo recimo. I eto, vidite da radi. I to je to za ovaj video. Vidimo se do sljedećeg videa. Sabajte, lajkujte, šerujte ako vam se svidio video. Ćao!